Yesu nashimwe cyane. Amen. Ndamubwira rero umugabo wawe ntazongera kukubona nk'umugore wo gukubitwa. Ntazongera kukubona ukunuko. Ariko bagiye kukubona azakubona kubone kubwiza bw'Imana. Yesu nashimwe. Amen. Arahamagara turasenga, ahamagara umugabo we, ahamagara ubutunzi bwe, ahamagara ibintu byose. Tubona turagenda, tukigenda umugabo we yari amaze kuza kandi yari afite rendezvous yo kumugirira nabi. Turahava, tuhavuye turagenda muri mission, twari dufite ibintu byinshi tugomba gukora. Ni mugoroba rero wa mukobwa araza arapfukama aho twari turi. Ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we, haba mu byago ndetse no mu makuba, aho turi dishi babazagira Arabohora TV. Siku moja mavuno yataisha kabisa, baada ya hayo hukumu. Jua litamizika siku hiyo ya mwisho, na hutasikia injili. Atakusanya ngano kwa furaha ghalani, bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki, utakuwa wapi? Bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki, utakuwa wapi? Mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakaponyamaza huko, uliyerikata neno zuri la Mungu, utaka wapi na milele? Mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakaponyamaza huko, uliyerikata neno zuri la Mungu, utaka wapi milele? Atakusanya ngano kwa furaha ghalani, bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki, utakuwa wapi? Bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki, utakuwa wapi? Watu wote wa Mungu wafikapo mbinguni kukaa pamoja na Yesu, wataimba kabisa kwa sauti ya nguvu, kumushangilia Mwokozi. Watu wote wa mbingu wakafika mbinguni kukaa pamoja
Mungu ni kubwa, mashabario. Pendo la Mungu ni kubwa, mwanzo wa nyimbo zote. Malaika walimba, wachunga wakasikia. Tunafurahi kujua pendo la Mungu ni kubwa, pendo kuu, pendo kuu, pendo kubwa, pendo la Mungu ni kubwa. Pendo la Mungu ni kubwa, kwako uliye mbali. Pendo la Mungu ni kubwa, anakuhurumia. Ukiendea kisima kinachotoka Golgotha, utaupata uzima katika pendo la Mungu. Pendo kuu, pendo kuu, pendo kubwa, pendo la Mungu ni kubwa, pendo kuu, pendo kuu, pendo kubwa, pendo la Mungu ni kubwa. Cha gatatu, pendo la Mungu ni kubwa, latufikisha mbingu. Pendo la Mungu ni kubwa, tutafurahi sana. Huko hakuna jaribu wala ugonjwa na kufa. Tumeokoka sababu pendo la Mungu ni kubwa, pendo la Mungu ni kubwa, latufikisha mbingu. Pendo la Mungu ni kubwa, tutafurahi sana. Huko hakuna jaribu wala ugonjwa na kufa. Tumeokoka sababu pendo la Mungu ni kubwa, pendo kubwa, pendo kubwa, pendo kubwa, pendo la Mungu ni kubwa, pendo kuu, pendo kuu, pendo kubwa, pendo la Mungu ni kubwa. Amen. Ndashaka ko duhimbaza Imana mu gakorasi k'iminota 2 kavuga ngo iyaba atari wowe Yesu je nari kumera nte. Atari wowe Yesu je nari kumera nte. Atari wewe Yesu je nari kumera nte. Akashiremo amanota tukaririmbe. Kuko nibutse ko Yesu ari we wenyine waduhaye ubuzima, aduha agakiza, nuko tumeze niwe. Naka gasura ni Yesu. Imana iduhana umugisha. Atari wowe Yesu je nari kumera nte. Atari wowe Yesu je nari kumera nte. Atari wewe Yesu je nari kumera nte.
wowe Yesu nge nari kumerane atari wewe Yesu nge nari atari we waturengeye twari kumera gute atari Yesu ndashimira Kristo Yesu wangabiye umurimo atari wewe Yesu nge nari kumera induri byanze guhinduka atari wewe Yesu nge nari atari wowe Yesu nge nari kumerane. amen Amen. Reka dushima Imana kandi izi ndirimbo zari zo guhimbaza Imana, dushima Imana kubw'imirimo ikomeye yakoze. Nanone dufite umushyitsi musangwa, ntabwo akiri umushyitsi cyane ahubwo yabaye umusangwa kuri Arabohora TV. Turabakiriye rero mwese mukurikiye iri jambo ry'Imana n'izi ndirimbo. Turagira ngo twakire umukozi w'Imana Janvier abasuhuze, hanyuma tumusengere akomerezeho atuganirize ijambo ry'Imana riri ku mutima we. Imana imuhe umugisha. Amen. murakoze cyane kutwakira muri Arabohora TV. ntabwo tukiri bashasha Yego. rero ni Janvier niyo mungere. nkaba rero nishimiye kuba kuri Arabohora TV. Amen. ko bangira icizere bakantumira kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. ndashimira umugore wanje ahari muri Canada Cynthia. Imana imuhe umugisha. bari kumwe nanje ansengera anshigikira muri byose kugira ngo ibi byose bigende neza. Amen. Jambo ry'Imana yavuga ngo si byiza ko umuntu yibana wenyine. Ego. Rero yampaye umufasha. Ndamushimira cyane. Imana imuhe umugisha. Tugiye gukomeza rero tuganira nkuko mwantumiye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ego. Nitwa niyo mungere Janvier rero nabivuze. Hama tugire ko twumva ijambo ry'Imana. Ego. Hama twasenze Imana kandi turizeye ko Imana iri bubane natwe mu buryo budasanzwe. Ndabashimira namwe mudutumiye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana n'ukuri, ijambo ry'Imana rirabohora. Amen. Nkuko channel yitwa ngo Arabohora TV. Yego. Ubundi kubohoka kwa mbere ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ni itara rimurikira ibirenge byacu. Dawidi yaravuze ngo ndumurira amaso yanje ku misozi, ugutabagwa kwanje kwavahe? Kwava ku Uwiteka yaremye ijuru n'isi. Ntazakundira ko ibirenge byacu, mu Kinyarwanda bavuga ngo bitenguha, mu Kirundi bavuga ngo ntazakundira ko ibirenge byacu bitsitara. Rero ijambo ry'Imana ni itara rimurikira ibirenge byacu. Yego. Kugira ngo ntidutsitare. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Indirimbo tumaze kumva twatanguriyeho ni indirimbo ivuga ngo pendo la Mungu ni kubwa. Urukundo rw'Imana rurakomeye rurahambaye. Haleluya. Amen. Hari ijambo ry'Imana ryo muri Yohana ibice 3 ku murongo wa 16 haravuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mwisi cyane niko gwatumye itanga umwana wayo ngumwizera wese adapfa rubi ariko agahabwa ubugingo budashira. Ariko icyo nagendeje uyu munsi nashaka kubaganiriza ku ijambo rivuga afete rivuga ngo ububasha Imana yaduhaye. Yesu nashimwe. Amen. Ububasha Imana yaduhaye kandi mbona rimwe na rimwe ubwo bubasha cyangwa ubwo bushobozi twahawe abantu batabiha agaciro canke batabikoresha kandi ariyo ntwaro Imana yabahaye kandi ariyo nkoni Imana yaduhaye twitwaza. Yesu nashimwe. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo Imana ihamagara Mose yamuhamagaye afite inkoni. Inkoni yari afise yari yo kuragira. Iyo nkoni rero Imana ya nkoni yari afise
byagaragaza yuko yari afite impano y'ubwungeri, byagaragaza ko yari umwungeri kuva kera. Ijambo ry'Imana riratubwira, Imana ibwira Yeremiya mu muhamagaro we, yaramubwiye ngo ukiri rusoro nari ndakuzi, nari nzi yuko uzaba umuhanuzi mu mahanga. Amen. 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 Imana iratuzi. Imana, ijambo ry'Imana rikongera rikatubwira ngo yari yaradutoranije kera. Amina. Yadutoranije kera kugira ngo itwambike ubwiza. Haleluya. Amen. Itwambike ubwiza. Ubwiza yaduteguriye. Haleluya. Amen. Bwari ubwiza bw'Imana. Haleluya. Yadutoranije ngo twambike ubwiza. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ubwiza twatakaje byahereye mu itongo rya Edeni. Ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, ikintu ca mbere cabayeho mu bwiza bw'Imana bwarabavuyeho. Ubwiza bw'Imana bwarabavuyeho, canke feva y'Imana yarabavuyeho kubera icyaha, kubera ibyaha. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo yaradutoranije kera ngo itwambike ubwiza. Yongera itwambike ubwiza. Nukuvuga ngo iyo umuntu amaze gukora icyaha ngo ubwiza bumuvaho akumva yambaye ubusa, akumva yambaye ubusa. Ariko kubwa Kristo Yesu, Imana yaciye inzira ahatagira inzira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu yavuze ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushaka kwa data ntamujanye. Amen. Iyo umuntu amaze rero kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, haleluya, haleluya, Yesu niwe waducira inzira yo kongera kwambikwa ubwiza twatakaje. Yesu nahimbazwa. Amen. Rero ndikubwira umuntu wese ari gukurikirana Arabohora TV. Haleluya. Amina. Nabanje kunyura mu mateka. Ndavuga ko Imana ibituzi imbere yuko tubico tuba. Dawidi bamuragije intama. Bamuragije, bamutwaye kuragira. Bamushira kuragira. Ariko nubwo yagiye kuragira, haleluya, kubera Imana yari yamutoranije kandi yari yaramuhamagaye. Haleluya. Byari bifitaniye isano nico bariko baramukorera batabizi. Bamuragije intama, bamutwaye kuragira. Haleluya. Ariko kuragira, ijambo ry'Imana rivuga ngo umuririmbyi niwe yavuze ngo yadukuye mu ishamba adushira ahagaragara. Amen. Imana ikoresha noneho kwa kundi byari mu mugambi w'Imana. Nubwo bamutaye bakamujana kuragira, bakamutwara kuragira, byagaragara ko umengo hariho ibintu byinshi uburenganzira yari afise bamwambuye, nk'umwana mu rugo ngo bamutware ku ishuri nawe yige nk'abandi. Ariko bamutwara hehe? Bamutwara kuragira. Nubwo yari kararagira, ariko Imana, haleluya, yari yaramutoranije ko azaragira ubwoko bw'Imana. Amen. Yari yaramutoranije ko azaba umwami. Haleluya. Nashaka kubwira buri muntu wese aho hantu uri, aho hantu bagushize, haleluya, uraraba neza yuko bidahuye n'umugambi w'Imana. Amen. Kwijambo ry'Imana vuga mu mugambi w'Imana byose bikoraniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Dawidi bamutwaye mu ntama, ariko byagereranywa nuko azoragira ubwoko bw'Imana. Azoragira ubwoko bw'Imana. Imana imukura mu ntama, imugira umwami, aragira ubwoko bw'Imana, agwanirira ubwoko bw'Imana. Haleluya. 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 Amina. Munyumve neza, ijambo ry'Imana nagombye kugenderera hano riravuga ngo kubw'urukundo Imana muri Yohana igice ca mbere ku murongo wa 12. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abamwakiriye bose yego yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana. Nagomba kuvuga ibintu bibiri bigaragaza ubushobozi cyangwa ububasha Imana yaduhaye tugomba gukoresha tukagera ku bintu bikomeye cyane. Amen. Uvuge ukuri. Ndacishamwo intahe ntoyi uburyo Imana yafunguye amaso nkatahura uburyo umuntu iyo amaze kuronka ububasha bwo gucika umwana w'Imana aba amaze gucika uwundi muntu. Haleluya.
umenye ko uri umuntu adasanzwe. Iyo umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, haleluya, uba uhindutse umwana w'Imana. Identite yawe imaze guhinduka, haleluya. Bwa bwiza bw'Imana, bwa bwiza bw'Imana twatakaje nibwo bwongera bukaba ku muntu. Yesu nahimbazwe cyane. Amen. Na Imana rero yampumuye amaso, menya iki kintu kandi nawe kiragufasha. Wowe uri kurumviriza Arabohora TV, twagiye muri mission, muri missiologie, twagiye kuvuga ubutumwa aho bita Ntungamo mu gihugu ca Uganda. Turagenda dusanga umugore yari afite umugabo, ariko umugabo yari yaramutaye. Umugabo yari yaramutaye, agenda kubahabara canke ku bandi bagore, agenda kubana n'undi mugore, we amutana n'abana. Amutanye n'abana, mwumva urukundo rw'Imana ngena rudasanzwe. Twebwe turahagera, tumaze kuhagera dusanga umugore, wa mugabo yari yabwiwe n'uwo mugore yari yatwaye yuko yogenda kambura n'itongo umugore yari yarasize wa mbere. Mwumve ngena Satani ari umuriganya. Ariko umugore aravuga ati ibyo watwaye waratwaye, waragiye, ariko nturi bukore ku itongo canke ku isambu ryacu. Babipfa n'umugabo. Umugabo aramubwira ati jewe rero ninza ndagutema, mbese n'umwana n'umukobwa we mukuru, ati nabo nyene bose ndabatema, ndabagirira nabi. Ariko twebwe tumaze kuhashika, sanga umugore nyene yaramukubise kandi yanamubwiye yuko ahava agaruka akamugirira nabi. Ndi kuri iri jambo navuze yuko wahawe ububasha, wamaze guhabwa ububasha, wahawe ububasha bwo kwitwa umwana w'Imana. Iyo umaze guhabwa ububasha ubasha n'Imana, kwitwa umwana wayo, ni ukuvuga ngo kurya umwana wa perezida arindwa, Imana irakurinda. Amen. Ngomba kuvuga yuko iyo umaze gucika umwana w'Imana, ufite uburinzi bukomeye cyane, kuko umwana wa perezida cyangwa umwana w'umukuru w'igihugu baramurinda. Hari ubundi burinzi uba umaze guhabwa. Haleluya. Amen. Hari yindi identite uba umaze kuronka. Ijambo ry'Imana rero nkibandanya ndavuga ati wa mugore ndamugezeho, nsanga bamukubise, ameze nabi, amerewe nabi kabisa. Ariko ndamubwira ati humura, kuba umugabo yagukubise natwe tukaba tuhageze, reka utureke gato tugire icyo tugufasha. Nta kindi kintu twamufashije, nta yindi ntwaro twitwaje nimwe, ariko icyo twakoze, uwo mumama twamufashije, turamubwira yakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Turamuganiriza, dusanga uwo Yesu ntamuzi, dusanga ntazi igikorwa cakorekeye ku musaraba igorogota, ntazi yuko twacunguwe n'amaraso ya Yesu. Dusanga muri iyo nzu Imana yashaka ko agakiza kinjira mu nzu nk'uko kinjiye kwa Zakayo. Ibyo byose nubwo byabaye, nubwo bakubiswe, nubwo byagenze kuriya na kuriya, ariko Imana yashaka ko agakiza kinjira muri iyo nzu. Haleluya. Noneho umugore tugira ubuntu n'Imana, n'ubuntu bukomeye. Nta muntu n'umwe ngo azoza kuri jewe atari jewe ndamwegereje. Haleluya. Noneho uwo mugore aremera, yakira Yesu umwami w'ubukiza w'ubugingo bwiwe. Amen. Amen. Amina. Twifashishije ijambo rivuga ngo Yesu yababwiye ngo ntabwo jewe ngiye kubasabira, ariko mwebwe ntabwo ngiye kubasabira kuri data,
kuko data azi ko mu nkunda ahubwo mwebwe muze bico muzosaba cyose muzogisaba mu izina ryanje mu gihabwe. Haleluya. Iyo umaze gucika umwana w'Imana, iyo umaze kuronka ububasha bwo kwitwa umwana w'Imana, haleluya, ntawe wakigusabira ahubwo wewe, haleluya, wewe urishikira ukisabira kwa data. Haleluya. Urisabira kwa data. Uwo mu mama ndamubwira ngo rero mama, ikintu ngomba kukubwira ntacuze. Umugabo yakubwiye ko ari bugukubite. Haleluya. Burya umugabo kugukubita jewe nabyumva kuko wewe, haleluya, identite yawe ntiyari bwahinduke. Haleluya. Yagukubita kuko uko akubona ntiyakubona nk'umuntu, yakubona ukundi kuntu, nta gikundiro c'Imana cyari kuri wewe. None rero ubu kucitse umwana w'Imana kugira ubuntu agakiza kakinjira mu nzu yawe. Imana yari yashatse yuko wakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo. Noneho muri mwebwe Imana ikakugirira neza. Ijambo ry'Imana avuga ngo mu rugo iravuga ngo umugore yezwa kubw'umugabo, umugabo atizerezwa kubw'umugore we, umugore atizerezwa kubw'umugabo wiwe. Noneho Imana yari yarabuze ahantu inyura ngo itabara urugo, ariko Imana ishimwe, Imana yari yamaze kwironkera umuntu. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Nkuko Yesaya Imana imaze kumweza yaravuze ngo mbega ndatuma nde, mbega ndatuma nde. Uwo Imana yari yashaka gutuma yari yabonetse. Haleluya. Muri uwo muryango hari Imana yari yashaka, hari umuntu Imana yari ishaka kugira ngo itabara urugo. Ahabwa ubasha yitwa umwana w'Imana. Ndamubwira ngo kumaze kwitwa umwana w'Imana rero ubu identite yawe yahindutse, uko wari umeze wamaze guhinduka. Igisigaye, haleluya, igisigaye, haleluya. Ndakunda ijambo ry'Imana rivuga muri Matayo ibice 12 ku murongo wa 30 haravuga ngo umuntu niyinjira mu nzu y'umunyembaraga arabanza akamufata akamuboha, amaze kumubohora akabara kumwambura ibyo atunze byose. Haleluya. Noneho mu kigereranyo nukuvuga ngo ko yamaze guhinduka agahindura identite ye akitwa umwana w'Imana. Yari yaciye aronka uburenganzira ku bintu byiwe. Haleluya. Yari ahawe uburenganzira ku bintu byiwe. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ndamubwira rero umugabo wawe ntazongera kukubona nk'umugore wo gukubitwa, ntazongera kukubona ukunuku, ariko bagiye kukubona azakubona kubone ku bwiza bw'Imana. Yesu nashimwe. Amen. Turasenga Imana n'umukobwa we yakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Noneho turabafasha, dufatana amaboko turasenga, dusengera muri iri jambo rero turavuga yuko agiye kuronka uburenganzira bwiwe. Arasenga, turasenga. Ndamubwira ati wewe hamagara ibyawe, ubu wamaze kuva kwa Satani, noneho tugiye kumwambura ibyo byose yadutwaye. Turasenga duhamagara ijuru, nawe nyene arasenga. Ndamubwira ubu wacitse umwana w'Imana, nuvuga ibyawe imbere y'Imana, Imana irabigukorera. Haleluya. Hamagara umugabo wawe yagiye, hamagara itongo ryawe, hamagara iki, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo ni se w'ipfubyi ni umugabo w'abapfakazi. Ariko wewe ntabwo uri umupfakazi, ufite umugabo wawe. Ntabwo turi busenga imisengesho bwo kuri umupfakazi, wowe ufite umugabo wawe. Ariko ko wahawe ubasha bwo kwitwa umwana w'Imana, hamagara umugabo wawe aze, hamagara amatungo yawe aze, hamagara ubutunzi bwawe buze. Mu kwizera arahamagara, turasenga, ahamagara umugabo we, ahamagara ubutunzi bwe, ahamagara ibintu byose. Tubona turagenda, tukigenda umugabo we yari amaze kuza kandi yari afite rendez-vous yo kumugirira nabi. Turahava, tuhavuye turagenda muri mission, twari dufite ibintu byinshi tugomba gukora. Nimugoroba rero wa mukobwa araza arapfukama aho twari twari en groupe. Noneho ikintu yakoze yarapfukamye ararira, aravuga ngo Imana yakoze ibitangazo. Aratubwira yuko papa wiwe ikintu ibaze umuntu
kuko wahawe ubasha bwo gucika umwana w'Imana. Umuntu yarafite umugambi wo kumukubita, wo kumugirira nabi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, hari ijambo ry'Imana rivuga ngo biyita abayuda atari bazaza bakwikubita imbere. Haleluya. Umugabo wiwe yaraje ahita ahubwo arafukama, guhera uwo munsi aravuga yuko atazongera kubagirira nabi. Aravuga yuko agiye kuba umugabo mu rugo. Kubera iki? Kubera yahinduwe identite. Kuri iri jambo rero rivuga ko wiswe umwana w'Imana, wahawe ubasha bwo kwitwa umwana w'Imana. Niki kintu ngomba guhagararaho gato. Nuko abantu benshi bishimira kugira kwitwa ayandi matitre atandukanye kuruta uko bumva ko bitwa ari abana b'Imana. Umuntu asigaye yishimira ko ari ubwoko kanaka kuruta uko yishimira ko yitwa umwana w'Imana. Umuntu yishimira igihugu ciwe cyangwa igihugu gabamwo kuruta kumva yuko yahinduriwe amateka akitwa umwana w'Imana. Umuntu yishimira ibindi bintu bitandukanye, yishimira ko afite ubutunzi cyangwa yishimira ko afite ibindi bintu bitandukanye kuruta uko yishimira ko yitwa umwana w'Imana. Amen. Haleluya. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo Yesu amaze guhura na wa Musamariyakazi yaramubwiye ngo yaba waruzi wo ndiwe ukamenya n'ugusabye amazi wamuhaye kuri ayo mazi nawe akaguha amazi y'iki y'ubugingo. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ndiko ndavuga ku ijambo rivuga ngo twahawe ubasha bwo kwitwa abana b'Imana. Abantu bishimira ko bavuye mu miryango ikomeye, mu miryango ikomeye cyane bakanayirahiraho kuruta uko bumva yuko bitwa abana b'Imana. Kandi kumva ko wahawe ubasha bwo kwitwa umwana w'Imana niyo deliverance ya mbere ikomeye ku buzima bwawe. Niyo deliverance, niko kubohoka. Turi kuri Arabohora TV, ariko kuba witwa umwana w'Imana niko kubohoka kwa mbere gukomeye cyane. Amen. Iyo abantu basenga, bari gusenga mu 1994 hano muri gihugu cy'u Rwanda, iyo basenga batahura neza yuko ari abana b'Imana, ntibari kwicana. Ijambo ry'Imana bavuga ngo amoko itandukaniro ry'abantu ngo rihezwa n'iki? N'umusaraba. Amina. Haleluya. Wakwitwa umuzungu, wakwitwa umwirabure, wakwitwa igihugu kanaka, wava mu miryango ikomeye, icyo wavamo aho wava hose, ariko identity ikomeye nuko wiswe umwana w'Imana. Haleluya. Mana ishimwe ko nukuri. Twahawe ubasha bwo kwitwa abana b'Imana. Numva nishimiye cyane yuko nacitse umwana w'Imana kuruta ibindi bintu byose nabona muri iyi si. Amina. Mana ishimwe. Nashaka kukubwira ngo umuntu uri kuranyumva wumve yuko ikintu cyambere ugomba kwirata, wirate yuko wacitse umwana w'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Yeremiya 9:23 iravuga ngo wishirata ntirata ubutunzi bwe, wirata ntirata inkomezi ze, wirata ntirate ubwenge bwe, ariko yirate yuko azi Imana. Akamenya yuko Uwiteka aca izibereye n'izikwiriye. Mana ishimwe ko nukuri. Twavuye ku rufatiro bw'Imana yadukoreye kidasanzwe, itwita abana b'Imana, iratwiyegereza, itugirira neza, idukura mu byaha, iduha identite, iraduhindurira, twitwa abana b'Imana. Amen. Amen. Turagushimiye Mana. Iyi identite yo kwitwa umwana w'Imana niyo tugarurira ibyacu byanyazwe n'abadayimoni. Nta muroza ashobora kukuroga ngo agushikire mu gihe wewe wacitse umwana w'Imana ukabihagararamo. Ariko ni uva kuri identite Imana yaguhaye yo kwitwa umwana w'Imana, yego bizagusho ibyo baguteza, ibyo bagutongera, ibyo byagushikira vuba. Ariko
haleluya, Amen. haleluya, Amina. haleluya. Amina. Niwumva agaciro ko kwitwa umwana w'Imana, Amen. niwumva agaciro ko kwitwa umwana w'Imana uri umugore mu rugo, niwumva agaciro ko kwitwa umwana w'Imana uri umugabo mu rugo, Mwabishimye. haleluya. Amina. Ni ibintu bikomeye cyane. Uyu mumama yarantangaje cyane, mbona agaciro ko kwitwa umwana w'Imana. Ni ibintu bidasanzwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Amen. Amina. Amen. Amen. Amina. Ijambo ry'Imana rero ngiye kuvuga ku iki kindi kintu kimwe cyampaye ijurwa rikomeye cyane. Yesu, ijambo ry'Imana ravuga ngo Yesu ngo bamubwiye bati ibimuga byamugurutse, twakoze ibitangaza, twazuye abapfuye, kandi ubwo bubasha nibwo Yesu n'umundi yabahaye. Ariko mu nyuma Yesu arababwira ngo mbonye Satani akoroka ava mu ijuru, akoroka ava mu ijuru ashika hasi ikuzimu, ngo mbahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo n'ububasha bwose bw'umwanzi. Amen. Nakomba kuvuga ngo Yesu yaguhaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo n'ububasha bwose bw'umwanzi. Ubwo bubasha tugomba kubukoresha. Ugomba gukandagira inzoka na sikoropiyo, ugomba gusenga, ugomba gusangangura, ugomba gusenga, ugomba gukuraho, ugomba gutatanya. Amina. Amen. Twahawe ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Abana b'Imana twahawe ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo n'ububasha bwose bw'umwanzi. Amen. Ubu bubasha umuntu abuhabwa ari uko yabanje agaciro, nuko yacitse umwana w'Imana, yahawe ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Amen. Amen. Amina. Amen. Rero numva niryo jambo ryari ku mutima wanje. Twahawe ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo n'ububasha bwose bw'umwanzi. Amen. Mbere yuko abantu bagusengera, mbere yuko abantu bagusengera, banza wewe umenye ko wahawe ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Amen. Ubanze widerivire mu masengesho, usenga usaba uburenganzira bwawe, ukandagira inzoka na sikoropiyo. Amina. Amen. Amina. Amen. Kuko wahawe ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Haleluya. Sante Yesu. Imbaraga zose zakurwanya, hagarara, shikama, ushiramanga. Niko Uwiteka yabwiye Yosuwa ngo hagarara, ushirikame, ushiramanga, kuko ari wowe natoranije kugira ngo ushikane ubwoko bw'Abisirayeli mu gihugu c'amasezerano. Amen. Ibi byose bihagaze mu gutahura canke kumenya ico wagizwe muri Kristo Yesu, nuko wiswe umwana w'Imana. Amen. Anishima. Yesu aduhana umugisha. Murakoze. Imana imuha umugisha umukozi wayo Janvier atwigishije amagambo meza y'ubugingo. Ububasha twahawe n'Imana. Umuntu ahabwa ubwo bubasha iyo yihannye ibyaha. Iyo umuntu yihannye ibyaha ahita ahinduka umwana w'Imana. Mwumvise history y'uriya mu mama wari ufite ikibazo, ntiyarazi Imana, kubitwa, kandi kuko umugabo we nyine yari yamubwiye ko ari bumwice hariya nyine Ntungamo, byari bunashoboke ko yanamwica, ariko kuko Yesu yari yahageze arabihindura. Uriya mu mama arakizwa, umwana we arakizwa, n'uriya mugabo agaruka mu rugo, ava kwa maraya asubira mu rugo iwe. Twahawe rero ubushobozi. Imana iha umugisha iyi team yakoresheje kugira ngo igarure buriya buzima bwa ruriya rugo n'abari abantu b'Intungamo. Imana tuyihaye icyubahiro. Nukuri ibibaho biba bitwigisha dukwiriye gusenga Imana. Aravuze ngo senga icyo waba uri cyo cyose, ntiwirate icyo ufite, ntiwirate ubutunzi, ntiwirate ubwiza, ibyo byose birasenyuka. Ahubwo senga uhinduka umwana w'Imana. Imana imuha umugisha. Ni byinshi ndagira ngo rero dusoza kugira ngo dusenge. Twashaka ko muturirimbira kandi karirimbo gato
muhita munasengera ubwoko bw'Imana. Ukuri Imana ibaha umugisha, twarabakunze, twakunze indirimbo zanyu, twakunze umuhamagaro Imana yabahaye, kandi twabonye muri imbata bene data. Imana ibaha umugisha. Kandi nkomeza kuvuga ngo Cynthia we aho uri, ni ukuri tugutunze ibiganza, nawe Imana ikwagurira imbago, igukoresha iby'ubutwari muri icyo gihugu. Twanamenye ko afite channel, uraza kutwibutsa uko yitwa kugira ngo tujye tuyikurikira aho ari hariya, tubahesha umugisha mu buryo bwose ubw'amasengesho. Urumva Imana ifite abakozi yadutatanirije mu bihugu bitandukanye ngo tuyikorere, kandi umunsi umwe tuzashima izina ryayo ubwo izaba yakoze igitangaza. Reka uturirimbira akaririmbo, nyuma unasengere ubwoko bw'Imana. Amen. Itandara zamani ata wewe marosudo wandereye isoko nziza wewe uri hafi yanjye mu gihe cy'umwiza, we umbera umucyo. Iyo ngutabaje uri hafi yanjye mu gihe cy'umwiza, we umbera umucyo. Tabaje uri hafi yanjye mu gihe cy'umwiza, we umbera umucyo. Mana turagushimiye, turagushimiye ko wabanye natwe, turagushimiye kubw'urukundo rwawe. Turagushimiye Mana ko waduhaye identite ikomeye, turagushimiye ko waduhaye ububasha bwo guhamagara ibyacu bikemera. Turagushimiye Mwami ko wadukuye mu buriganya bwa Satani. Turagushimiye Mana ko wadukunze urukundo rutagira akagero. Turagushimiye Mwami Mana Data kudusobanurira, Mwami Mana Data ibanga rikomeye. Turagushimiye Mana ko watabaye uriya muryango. Turagushimiye Mwami kugiye gutabara n'abandi. Turagushimiye Mana ugiye kuturinda. Turagushimiye ugiye kuduproteja Mwami. Turagushimiye Mana muri byose Mwami. Turagushimiye Mana Data, uri Imana ikomeye, uri Imana ikomeye Mwami. Witeka Mwami, Hana yaravuze ngo ukura ku cavu ukicazanya n'ibikomangoma. Witeka Mwami, turagushimiye Mwami ko waduhaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Wahamagaye Aburahamu uramubwira ngo va mu gihugu canyu, va mu muryango wa so,
va mwami Imana wi Jehova Rafa ngo ugenda aho nzakwereka ngo nzaguhindura umugisha ngo n'abandi bose baze bagira umugisha ku bwawe. None rero witeka mwami wadukuye aho hantu hose ijambo ryaravuga ngo umuntu amaze gucika umwana w'Imana ngo ntabwo yabyawe no kwifuza k'umubiri, ntabwo yabyawe no kwifuza no kubw'amaraso, ariko yabyawe n'Imana. None rero witeka mwami uduha umunezero kunezerwa icyo turi muri Kristo Yesu mwami. Urakoze mwami, urakoze Jehova, turabisenze mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Twagira ngo utwibutse aho Cynthia avugira ubutumwa, tumuhesha umugisha. Ndumva umwuka yamase gusengera Cynthia nabo bari kumwe n'inshuti ze n'abandi kugira ngo Imana ibagure mu buryo bwose. Afise channel yitwa JC niyo mungere, Word of Life Ministries. Yego. Yeah. Imana imuha umugisha. Reka dusenge. Mu by'ukuri nta wundi mutwaro Imana yaduhaye n'uwo gusengerana tukiri mu isi. Reka rero tugushimire cyane cyane byimazeyo kumvira umwuka w'Imana ukaza kugaburira abantu ijambo ry'Imana. Abakunzi barabohora TV nk'uko mubizi, iyi ni channel inyuzwaho ijambo ry'Imana, indirimbo byose bihimbaza Imana kandi tukabikorera mu guca bugufi no kubaha Imana. Nongere mbabwire ngo nta yindi nyungu dushaka. Inyungu ya mbere no kubona umuntu waruboshye abohoka akihana. Abifuza rero kuzashyigikira ivugabutumwa ni karibu, mushobora gukora subscribe, share, comment na like, ndetse ziriya comment mushyira munsi turazisoma tukabasubiza kandi tukarushaho kugumya kwagura ubwami bw'Imana. Reka dusengere Cynthia n'ishuti ze n'abandi bera kugira ngo Imana ibaheshe umugisha. Uyu munsi ni ku cyumweru kandi Imana yaduhaye umugisha wo kuba batambye. Reka duheshe umugisha ubwoko bw'Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, dusengeye abakozi bawe bari hariya muri kiriya gihugu cya Canada, ndetse dusengeye Cynthia by'umwihariko iyi ministeri akoreramo umurimo w'Imana. Uyagure, uyikomeze kandi abantu babohoke, kuko wamushyize hariya nka ambasaderi wawe kugira ngo yamamaze ishimwe, avuge imirimo ikomeye ujya ukora kugira ngo abarushye baruhuke. Tumusabiye umugisha mu izina rya Yesu. Dusabye umugisha mu buryo bwose, uburyo bumwe cyangwa ubundi. Dusabye umugisha urandaranda no ku butaka, buriya butaka abugirireho umugisha. Amen. Kandi dusabiye umugisha inshuti ze, abakunzi be mu izina rya Yesu. Dusabiye umugisha uru rugo rwabo, Cynthia na Janvier ubaha umugisha. Mana umugisha dusabye bazacikire hungu na kobwa, bazanezererwa Imana, bazabona umugisha mu nzu y'Imana, bazabona umugisha mu byo bakora. Dore basize byose baragukurikira kandi bemera kugukorera. Nanjye mbasabiye umugisha. Warambwiye ngo uwo nzasabira umugisha azawuhabwa. Kandi mwami muri iki gihugu cy'u Rwanda turasenze ngo ubohore n'abandi baboshye, ucingure amarembo y'umugisha. Abari mu bitaro za Kanyinya, Inyamirambo, abagabo n'abagore barwaye COVID, indwara zose zitamenyekana, turabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo ukuboko kw'imbaraga kubakoreho. Oh haleluya. Mana turagushimiye, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Ni ukuri turakunezerewe mwami, ni wowe banze ryo kwizera, ni wowe byiringiro by'abasenga. Waravuze ngo abakwemeye bose wabahinduye abana b'Imana. Tunejejwe nuko waduhinduriye identite, tunejejwe nuko waduhinduye abana b'Imana. Kuba umwana w'Imana birakomeye cyane mwami. Twumvise ko hari uburinzi bukomeye buba ku bana b'Imana. Uko umwana w'abamarindwa, uko umwana wa perezida arindwa, niko abana b'Imana barindwa kubw'ijambo ry'Imana, kubw'isezerano ry'Imana. Tugushimiye ubu burinzi mwami, bukomeze kuba kuri buri wese. Kandi mwami twongeye kuvuga ngo abatarabohoka ubabohore, nabo bahinduka abana b'Imana. Turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Mana ibaha umugisha.
Janvier wihangane ko nakugoye turashoje ariko nabyutse ndirimba kari baba ngo hari uburinzi bukomeye wakaduterera noneho tukakarimba noneho tugasoreza kuri ako karirimbo Imana iguhe umugisha nta kibazo hari uburinzi bukomeye twagiriwe na Yesu. Amen. Hari imbabazi zikomeye Haleluya. duhabwa buri munsi. Amina. Hari imbaraga zikomeye twagiriwe na Yesu. Hari uburinzi bukomeye duhabwa buri munsi. Haleluya. Ntidufite gutinya habe na gato kuko ubuzima bwacu buri muri we. Ntidufite gutinya habe na gato kuko ubuzima bwacu buri muri we. Haba mu byago ndetse no mu makuba aturindisha babazagira. Haba mu byago ndetse no mu makuba aturindisha babazagira. Ntidufite gutinya habe na gato kuko ubuzima bwacu buri muri we. Ntidufite gutinya habe na gato kuko ubuzima bwacu buri muri we. Haba mu byago ndetse no mu makuba aturindisha babasangira. Haba mu byago ndetse no mu makuba aturindisha babasangira. Iyo tugenda mu mihanda iyo turyamye dusinziriye cyangwa tugenda no mu mihanda turindwa n'imbabazi zayo. Turindwa n'urukundo rwa Yesu. Haleluya. Turindwa n'imbabazi zayo. Turindwa n'urukundo rwa Yesu. Turindwa n'imbabazi zayo. Turindwa n'urukundo rwa Yesu. Haleluya. Haleluya. Ntidufite gutinya habe na gato kuko ubugingo bwacu buri muri Kristo. Ubugingo bwawe ni muri Kristo Yesu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nani waho umugisha. Arabohora TV.